Hello guys, MS Computer Institute tutorial ang lolo man chaw. Vini chuanin selection kan en honga select dan sang tele aman na hunturang tite kan soi hodo na ni. Ama sapera chun select dan kan man number kan klika kan hold ta kan han check chin ta ni ti hian. He selection chu ni mai ta ti chuanin line by line he de kan vazut phe chin ta ni khatiang kha angai kherlova atir le atop kha kan en mai don ni entiranin atantira khanin ohna tang he ka select tua ka klika nga ka hold ta nga luka ka tol don luka kal top meng ma bloka ka top du chuan heta atop kal le topak ka kha atir le atop kha apoi mani chu ti chuan an dot le a chuanin kan double klika nga kakhanin first word akharon select nga tichuanin kan triple click voi thum kan click khan a paragraph alo select ang tikhan mo tichuan a dot le a chuanin hey a margin chunga mouse cursor kan da hen ai ang inom ta ni kakha ka chuak chia arrow ba ngai inom ta khatianga arrow a om lai khan voi khat katlika align ina select ta ni ti chuan katlika ka holta noilam zonga ka drag thla khan next line select le nga ti khan next line next line next line next line ale jong buna kal chho le thea mo kha ani le a dot le a chuan shift keyboard a shift khan metanga ti chuanin arrow key a khanin a right lampa kan select don chuan a right kha metanga ngan alphabet khatte te khan ava select pe don ni ti chuan a dot le a chuan control plus a kan me khanin ava in document a thu kha a select le don ni ti chuan a man na tlang lon te entir na nin a avai avai kata select do khachuanin amma sabera kan ina amma kan mang khachu heti kan juti thla chu array don ni choi chu na vai kan select hun khachu control a kan mang menga ti chuanin paragraph kan select don pon paragraph khat te kan select don ni chuanin tia zu pot thame lo khanin voi thum click le top me la khat ni thum ti khan a paragraph select le nga a line select alo ngai huna khanin heta cursor mouse cursor ai nang lo arrow oma kan click keu kha mo ka tiang tiang man le mei tur ania ti chuanin thumal pakhat alphabet pakhat va select don hian he tia va select hi har thin ta ni mouse select hi an man than lo chuan mo ka tiang khan mouse in mo arrow key in abul na ya kan va kalanga e chia kan select don chuan shift le arrow key kan me anga ti khan alphabet pakhat te kan select nga kha kan mo huna le atul da setting kan siam don ni hati zong kha akan first video mi chu ni se an lo me